Ngani zakwethu akubingelelwa makunje ngoba iyaphuthuma lena lalelaneke njengoba siye lapha eMpofana ngomhla ka14 lapha kuWard 4 kune by election amasela ke eANC aphezukwayo yonke lento aseshila ukuthi ama VD lapha yamaningi kakhulu awu9 so ngeke sikwazi ukuthi sibe kuma VD onke le VD abazoyithola iweek ila abazongena khona benza ubugebengu nobusela ngizonmema ke all over the corners of KwaZulu-Natal, all over the corners of South Africa. Ngisacela ukuthi siphuthumeni lapha eMoyi River. Ngiyacela ukuthi amawadi onke aKwaZulu-Natal at least mangathiwa kuphuma itekisi eyodwa iye lapha eMoyi River la siyogada khona umzila. Angifuna amaselebe nechance. Sengizwile kuthiwa azoyisebenzisa lento ukuthi lawa amawadi lawa ama VD lapha maningi ngeke size sikwazi ukuthi siwa maintain onke kukhona azoba week angifuni ke leyo ngicela ukuthi siphumeni ngobuningi bethu siphuthumeni khona lapha eMoyi River ngomhla ka14 sisheshe sifike futhi singalindi ukuthi kufune size siye ngoba sekujatshulwa njengoba siyowina kufune sifike kuse-early ukuze siwagada amasela kuthwala amasela ngominister lapha kwi-ANC na wonke nje amasela akhona ku-ANC azobe khona ezoqinisekisa ukuthi ubugebengu abenza ngendlela ngoba umkhonto ubaxakile awufuni lutho so makhomanda ngicela siphumeni ngobuningi bethu nangothi lwethu silibangise khona lapha eMoyi River ngoba sengizwile uthiwa kuzobe kukhona yonke inhlobo yesela izokwenza ubugebengu le VD ezobe ngathi iweek iyona abazofuna ukungena kiyo angifuni kube ne VD yeweek fanele onke lama VD awu9 sibe sigcwele sithe siugadile umzila akunasela lenza into sikhona niyalwazi udaba ningaba kwethu ngishaya ikhwela ke bafowethu ngicela siphuthumeni khona ngomhla 14 sivuke kusesekuseni.